29. žetvar 2024. spoljeto. Здесь приблизо на замокот Охолич. Vidi i bedemite tamo na čestne Marije Tereza izgledano. So kanal, cel zamok. So voda, da ne može nikoj na gospi. Sigurno mosto, već drven bil, ne bilo je asfalt vlakova poslej, ne. Od dve te strane. Vidi bedemite. Še go braniti zamok. Ti благодарам Господи. Прекрасен ден. Сега одиме на концерт. Ротин край по 6 път. Втора средба, Охолич замок. Ти благодарам Господи.